wathi umntwana waphinda ngene esho enkosini inyanga yezulu, baba ngicela ungibhabhatise. Ithi inkosi angithandi. Nesilo sathi baba ngicela ungibhabhatise. Wathi nakusona ngithandi ngoba nina umbuso wenu uphelela la emhlabeni. Niyaziyeka insuku isonto umsombuluko losibili losithathu losine losihlanu bese kuthi ke ngesabathi nidekelwa amada amatafula nobhekeni. Ngakho kangithanda ukunibhabhatisa ngokubusa kwenu konke nokwenza ngesabathi. Niziyeka zonke insuku zikaNkulunkulu kothi ke ngesabatha nibe senenza yonke imicimbi. Akangilungile ukuthi nginganibhabhatisa. Isikhathi sokuthi nibhabhatiswe asikashayi. Ushushembe. Umuntu ingqondo yakhe washwe ngeomo. Umuntu wasezulwini abelungu bafike into yokuqala bambuka eMaritzburg bethe bacela ukumbona basebethi asikaze sikubona uhleka. Wanelwa Moyizela basebesho ngesingisi bathi uphezulu kwabo bonke. Basebethi ke sicela ukubona la ubhale khona kwakhishwa isihlabelelo. Ingoma zekhwameni zehlulu uphuza ishukele zalo umashezi enkandla. Banele bathi inhlanje abelungu bayakwazi ukubona la kubhale khona umuntu wasezulwini nomuntu nedimoni. Basebebona ukuthi Thunderbird inyoniso. Uyabona basebemtshela ukuthi cha njengoba ubhale la njawusiya umuntu wakuleliso. Kodwa nawo bokuthatha isihlabelelo ulale ngomhlane embhedeni wakho usibuke kahle. Uzwa amazwi abhalwe umuntu wasezulwini. Ubone ukuthi ayi lo muntu wayibhala la khona. Uyabona inkosi yaMashayina yanele yabona ayafana nonke. Yathakulethu inki nephepha. Yathelu inki yayisiyobamba ngasinye isandla ngoba kwakumuntu omkhulu enamehla asezulwini. Yathi yakwazi ukuhlukanisa ukuthi isithupha sam nesakha zifana lo line oginqi ithupha wavela naMashayina ihlakaniphi. Akwazi ukuhlukanisa aMashayina ukuthi isithupha sami lasifana ukuthi ayibona kanjani lento angazi. Nezinto futhi ezabona uShembe la kuleli lizwe hayi la ngekambokodo wahlangana nomfana wakwaMthembu ehamba nentombi emthandayo. Wakusanibonani bantu bami? Bathi yebo baba. Wathi wena mfana wakwaMthembu uzohamba kuhambe lentombi othandana nayo uzosina nayo kodwa niyozala abafana abayisithupha mntanami. Kodwa bayoba amawele bayoza nga 2 Bawona insizwe ezo6 lezo zikhona. Ngezwi lenkosi yasephakeme. Uthi omunye ubaba wakwamchuno esisebenza naye lapha eDunlop, hey Celiza niyajabula nine niyobona uNkulunkulu. Ngithi mina ngani uthi uyangibona mina njengoba ngiyinyanga nje akekho uNkulunkulu obonwa yimi. Uthi ngoba thina sikwazi ukubamba ikati silikopolota amehlo liphila lingafile siliyeke lihambe bese sithatha lawo mehlo alo senza into zethu. Wavela omunye lo umthunu lo ayitshela lento usethatha impesheni kodwa le ngikhuluma ngaye manje ukhona kwi department uthi ngathi ngiyofuna umuthi wokushaya induku enyangeni. Yathi yayisithi icela ngibhekele ikati elisanda kuzalwa elingaboni kahle emehlweni elingakaboni. Awuna uthi ngalibheka yavele yalithatha lekati yalivalela ebhodweni yayisiyabasa lashalazela phela. Uthi wayesethatha leyo nsiziki ke sengenzela umuthi ke
uthi yabona ngange ufuna lo muthi ichiliza ngoba ngidele ngithi mina ufunelani lo muthi ngoba wenza umuntu angasali uthi yena cha ngange ufuna ngoba ngimfishana abantu bangidelela angifuna ukubashaka uthi ngangabashayike sengidlela umuthi uthi kodwa into eyangithusa ukuze ngibuyele enyangeni ngithi ayiyokhipha ngathi ngilele ngalibona ikati eliqathayo kithi mangithi ngelilandela ushona phela liphelele emehlweni uthi kwaze kwaba kathathu uthi ngihamba ngayona ngathi khipha lento uthi ngenhlanhla ke ngoba ingane ngase nginazo uthi kodwa kuyiqiniso ukuthi ngangeke ngizale ukuba ngangiyeke ofuna lo muthi ingane ingakabi naso phakathi kwenu khona benze njalo abayithena bona isho njalo incwadi ithi khona abayithene bona ngombuso wezulu khona umuntu okayengena ofuna umuthi okushaya induku lo muthi uyekeni wenza abantu bangazazi futhi angazi ukuthi nifunani emthini nikhona ngoba phela ayengibuza umbuzo nje oshipile kodwa ucwiche ngezitho ubani wakwabona inkawu ifele ingabulawanga ubani wakwabona impunzi ifele ingabulawanga abantu yini singaceli lokuphila kushembe ukuthi inkosi impunzi nonogwaja nezinyamazane nje ezinasikaze siyibone stressile sejari sicela inkosi lokuphila kuwo siphile futhi ngaphandle kokubhulelwa ngoba umuntu mekubhulela ukwasha ushele umuntu nje meqala ukubonela izinto ukuwasha ushembe usala ube umuntu phaqa mina yangibhulela manje ngathi ngingene esangumeni ngithi asibhule sivele sibheme kuphela idosho ngiphumele ngihambele ngangabizwa umfowethu khona usanda kushona wangibiza wathi angimphelezele usafike sambhula saganga ngaye ngoba vele alo ninaze samusho mase kufanele sisho mina sake kwathe asiyabhema lutho kazingaphuma kwaphela kanjalo ngoba ihlabathi siyaqhibana mina ngikholelwa ukuthi ngingathandazelwa isayoni singibeka isandla silahla amatende ngoba ngikholelwa ukuthi isayoni sithandaza ngaphezulu kaShembe